Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı bugünkü jeyinnin katışucuları, mama çeyinki söylep ketken damlar katarlı men dagı sözdü ayaktan başlasam dep özümde sürdönüp turam. Şu adamla menen 94-жылы tanışkan elek. 96-97 жылы Мушкатул Масабих деген китепти устазыбыз Молда Газдамлыда чоң окуп калдык. 96-97. Ошодон кийин биз Пакистанга кеттик, şu adamla Меккеге кетти. Ал жакта бүтүп келип, диндин кызматы, дүйнөдөн кайтканга чейин диндин кызматын кылып, дүйнөдөн кайтты. Бул чоң бакыт. Мушкатул Масабихте ошол китеп окуп атканыбызда бир хадис өткөн эле. Илим бабында Хасан Басри рахматуллахи алейхтен мындай риваят бар эле. Анил Хасани мурсалан, мурсал хадис. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен жаахул маут ва хува ятлубул илм лiyuhya bihil İslam, fa baynahu ve baynan nabiyyin darajatun vahidatun fil cennet." Ay hiye martabatun nubuvva. Kimge ölüm gelse, ilim talap kılıp atkan gezinde, anın maksatı İslam dindi gana tiriltүү olsa, oşol adam menen paygambarlardın ortasındagı daraja bir ele daraja bolat eken ayrıması, paygambarga paygambarçılık berilgen, al emi bul alımga paygambarçılık ele berilgen emes, uşul ele daraja martabatun nubuva paygambarçılık daraja ayrıma bolat eken. Budaga şükür bul degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ulu hadislerinden özü Peygamberimiz Rabbi zidni ilma, ilimni göbeytip ber dep, bir ilim toktobayt eken, ayağı jok eken. Avvalin ahirin ilimge iye Muhammedur Resulullah. Şu adamların mınake dünyadan ötkönü biz azman alacaktağı ahli ilimler, ulamalar, talep ilimlerge dağı bekem türtkü dinin kızmatına ihlaslılık menen kılganга dağı tereң ilim alıp, dağı uşunday bir elge jayıltıp alaydı, uşuntu öyle öğreteken bizde degenge çoğun türtkü olduk desek adaşpasak gerek. Abdullah İbni Mübarek rahmatullahi aleyh, bu İmam Bukhari rahmatullahi aleyh'ten ustazı. Bir ele gününüz kalsa ömrünüzde emne kılat eleniz degende Kur'an hadistin talimi menen alek bolat elem degen. Kur'an hadisti üretüge uşuğa sarf etilemin degen. İmam Bukhari rahmatullahi aleyh 62 yıl bu az ele jaş salıştırmalı. Bирок 300.000 hadisçi jat bilgen. Matınları menen, sanatı menen. Oşol yerden 7274 hadisти Bukhari'ye mınake жазды. Her bir hadiske 2 rekette namaz okup, gusul kılıp жазды. İnnemen a'malu bin niyat, adamda niyeti tez-tezle buzuluyor edigen. Oşonduktan niyetini tazalap da bula, oңdop da bula dep Peygamberimizin ulu hadisi menen başlap, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bardık ömür bayanın, kılgan işlerin, tünkü gündüzgü bardığın, kıyamat günge çeyin gele turgan fitna joruklarının bardığın, okuyalar bizge çeyinki bardığın top, en akırında İmam Bukhari rahmatullahi aleyh uşu tema menen kitebin japkandı, bütürgöndü, kağladı. Bir bab, tercümatıl bab kayım kılıp, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Allah aytat erteye kıyamat günü biz taraza, adilettүүлüktün tarazalarını orlatıyoruz. Adilettүүлüktün tarazalarını orlatıyoruz. Demek her bir insanın özünün tarazası olat eken. Her bir amaldın özünün tarazası olat eken. İmam Bukhari rahmatullahi aleyh aytat: "Anna a'mal bani Adam ve kavlahum yuzan." Adam balasının amalları, söylegen sözleri tarazaga tartılat. Kılgan işleri dağı, söylegen her bir sözü tarazaga tartılat. Demek tuğanlar bizge çoğun bu jerde İmam Bukhari rahmatullahi aleyh'ten bizge nasihatı. Tuğanlar söylesek dağı oylanıp, faydalı, Allah'a jaga turgan, bardığını kılgan amaldarыбызды dağı şu hareket kılışыбыз керек eken dağı Peygamberimizin bir hadisinden buğa mındayça aytkanda dalil katar alıp gelip Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan getirgen hadisinde
Пайгамбарыбыз мындай дейт: "Калиматан хабибатан илар рахман." Мейримдүү Алла Таалага өтө сүйкүмдүү эки сөз бар. Хафифатан аля лисан, тилге жеңил эле. Сакилатан фил мизан. Мына ошол эртеге таразабыз бар. Ошол таразабызда эң салмактуу ал кайсы экен? Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим деп. Турматтуу туугандар, жараткан Алла субханаху ва таала чуагдамлабыздын кабырын нурлуу кылсын. Албетте, узак кечкичине мөөнөт аз-маз ылдыйөдө болот, аяштабыз отурат. Барыбыз иншаалла Алла имандан бизди ажыратпаса жолугабыз. Алла имандан ажыратпаса иншаалла көрүшөбүз. Буга чейин кимдер гана өт? Мына азыркыдагы өчпөс өмүр дегени, мынаки имам Бухари мындай деген, Саракси мындай деген, Казыхан мындай деген сөз катары, Кудай кааласа кийинки муундарга дагы чуагдамыла мындай деген деп өчпөс өмүрдү мен ушундай деп түшүнөм. Мына Кудай кааласа иншалла насааты үммөткө өзгөчө, биздин элге калкала берет иншалла. Буйурса дагы иншалла бул акыркы конференция эмес, башталгы иншалла. Кудайым иншалла береке берсин, ортобузга ынтымак берсин. Кудай кааласа ушунча жакшы сөздөр, билесиздер, ушунча жакшы күбөлөр элибиздин мынакы жүрөгүнө мухаббат орноп, Алла Таалам иншалла бул сөздөрдү текке кетирбесе керек. Ушунча 115 хатым Кур'ан, мынанча дамы залкарлар, мынча аалымдар, карекелерибиздин бардыгы жүрөгүнөн дуа кылып аткандар, булардын бардыгы мынакы ошо садака жария катары чуагдамлабыздын арбагына жетет деген чоң ишенимдебиз. Аллахым барыңыздардан разы болсун. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.